kan house leader in kan chief minister in house athu sekha kan chiang in karinga lo en non le ro du chuan eng tin nge soi department te chananga yati ni som panga chungin channa khun an neya an chang man turani ati zo na nei tu te khan department kan zo lo minister ani kan zo ni enga tinge chief minister khan department ati dai officer te official te kan zo lo reng question kan thelu yan minister te ni kan zo ni minister te khan an chang turani a om ja chon minister te in tha da wang ani hei hi chu kan chian ngai zo ram mi pui te pon hei hi chumi ni lova thiam taka house leader in official te an pule ringot hi thil dik lo hul hwal ni chon panhina chuan MLA free travels chungchang ka soile duwa MLA te hian kumtin free travels cheng nuai ni an nei an la thi chu GPC in hei hi tunlai din hun enin atlem talu tuke ti in an ngai tua GPC chu general purpose committee ani chu committee kulaya hemi facilities and tu an ni a chu GPC a chon tu tenge thu hi kan chian angai mania house a sarkar lamin kan leader of opposition thiam lo changang leklekin an ron soya hei hi ani lo zia voina ka sarifia angai tlatin ka sia chu GPC a chon tu tenge thu speaker a cherani chief minister atel deputy speaker atel parliamentary affairs minister atel chon assembly committee som pariat vela chairman an tel vek chung chairman ho chu ZPM MLA vek an ni chon opposition atang tu nga tel MNA fatangin pakhat atel kan leader of opposition kan leader kan legislature party leader BJP atangin pakhat atel Congress atangin pakhat atel opposition pathum kan ni chu chon ruling atang chon engjange speaker atel deputy speaker atel CM atel parliamentary affairs minister atel subject committee sang chairman ZPM MLA kan tel chung ho chuan atlem to lulai ni hi kan in dai lo vek mai ti in cheng nuai khatati punan rela GPC thurel hi ka riat ve chin hei kan chui ngar ve a ka riat ve china ti danglam alom ngai mi alo tun tru mai ro chuan kabineta mi pui muat hiang himan tum na nge an lo pharani oma cabinet meeting tikhan aron phal talori ani kha chu house he house omna assembly omna democracy omna thil ani achu wangin GPC reality ang hian tingail nilosin tin kan leaderin asoya kha anin kut fai inti tumna nge kasalova ei hi soitlang talo ila free travel sungchang ani a noi khatati pun turani a sum kan din hun enin tuna chuana theilowa kan ngai tin anun chang ta ni kha chumi om jia chu an ma ni anin kal ti na ni chief minister ka finance minister ani a GPC a khana thu a suman nei lo ni chon finance minister khan hei chu rel po ni la om po ti la sum kan in dai silova tun truma chon kan ti arem love ti mai omani a ma se voin nia ia santi khanak tu ka no ani le thin tun sarkar a chuan tin ZPM chuan helaya sessiona sun no po kan la nei main man ho takin candidate an siamani keini MNF ta chuan sun na kan nei zon nuwa ani ni na tu ka kan president in nomination committee siam ve chok kan soile du chu MPS Mizoram Police Service General Conference nisom ni pani thariat sang ni som ni panga
Friday khan Ariames police officer home hun pui helai PHQ police headquarters sa nei ania an general conference khata khan kwalian turin tuna kan chief minister hi an soma chief minister in enge asoi athu soi ngai ka ziak hi kan chiar chuak te ang YouTube pa om vek ka chiar chua swal e aom karing lo YouTube pa mi athu soi nge karon zia chua toy te e azawai ka ziak chuak ngon lo tun Independence Day ya khan police na thok tha mi puite po in an fak em choi moi na dong nge tura an ngai ten choi moi na an dong lo tlatin ka sia civil society te po ina ti cha an ti luai Mizoram dung le wang chia ne khopa kan nau te thok tha te po an om medal emo eng awa te mo an don nge te kalau be seya an dong tlat lowani ati on Independence Day ya khan police na thok tra mi pui te poin an fak em soi moi na dong nge tura an ngai ten soi moi na an dong lo tlatin ka ria so civil society te poin na ti tra an ti luai Mizoram dung le wang chia ne khopa kan nau te thok tra te pon oma medal eng award te mon don ngai te kalo be sia ang dong tlat lo ani tu chuan kariru khoi viau India rama police meritorious service award tam takhi notorious service award in soi chinani fiam thunan asan enge kan ti chuan na thok thamang silo pute bula tol thang pute ti lom thiam ten awa thi an dong le thin a fila na thok soi pui tu nei chalo te a thazok si ten an dong lo fo chu India rama thil thleng ani chu wang chuan hediang lama hian film khur ula a phu ngei ten zoi moina an non theina turin in now te ngai sak ulang ti hi kan sa du bok chu ni adong tu te tan po shom tom ti ro tun Independence Day ya long man dong tu te tan hemi ama soi nge in enge ni a en tir pakhat na ama sarkar chu amu fani adong tu tur te kha ama sarkar thana lo man ni ma se anu lo ka atuk le lo ka chon adong tur a sarkar ina a than te kha chalo wa ti le ni chu apani le na ni thei home minister hi bang turin indirect taka anur na ni ina lang thei bo khatiang khan mi tam tak ti ta sela tu ga ban nan thelu wang karing home minister ta chuna ja thak ngotang he thu soi chief minister thu soi men ngai na pom karing lo kan police chuan om tak te voin ni thenga chuan om kan ti ten khamini khan hreo man fan ti dong em tin ka ngai to thina kan chief minister mevina khatiang an ti khum chuan khatiang nia te chon lum puina ape tur zo kan ni don lomi ama sarkar mu fa home minister ja thak takina siama indirect taka bang ro tina ange chu tianga ngai thei khop chuan siamani kha chuwang chuan voinya kan sarkar som te hi voinya ia santi naktu ka no anti le thin kan tia kha hei po hian tilang chiang hle in ka sia idakar chan ve kan soi ta der maya top na bera Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt chungchang adopt anyo hi ke ni hian kan lo amend ve thei lova central thilania kan state chung thil chungchanga ka chuan kan adopt ve lo chon man thei ani lova kan adopt ero chon thudang ani chumi ria chuan sarkar liamta kan sarkar MLA jom tak thu te khan an lo adopt du to lo kha ani tun tum ni chung lekin adopt turin ruk thei ang beri andron rol lu tani he andron tia hi
kan session nei don hian program tu rahi amani in anon datlang puya program in ziak tu rapo chu kan hu tatlat lo mai ni somni pasaria ni khatna ni ya ni somni pasari sun na zoa paper le te hal ne no chu mi zo chon resolution hian non data ni chu ke ni angai tu tur MLA ho khan kan la fetlat lo a program hi jan la ya anon dani ke phe chu kamuto dar som pania pel to dar som pania kamu khami jan khan mun ma tu le katia kamun nuwa kan naw ten lo kai thova anron da a zinga ka kaldonin choi khama he antia ka honga ka ena ka te ka keng ringot nisom ni pasari angai tu tur kha ke chu ka mu kha adar jong soi taila nisom ni pasari jing taka ka mu ni jan lai kan timaya mi zo tungin chu engtinge kan in chairman ang enge kan felo reng amai ro chu van nei thak devin amuna anhan en thua ka session hola kan leader te hey puroba te an rin ru lo chak em anhan en thua khan hi sarkar ma sa puina kan du to lo khan ron lu ta ni himale tin anron soi thei ta chawani anron nial kal ngal ka ta khan hi a ek sang khat zakwa somriat pariat ek akha ani hi nimin pia loka ka download ta ka print out chopani hi min non pek loin hemi kan share loin enge kan chiarang enge kan soyang chuan hemi amendment a hi hemi amendment ta ka hi ni chupo ka download chop nimin pia ko inni thangin min la pelo shrim chu wang chon voi ni thanga min pelo kha soi ho turin an ron chop chuak loi si ni chu male chu wang chon thiam taka opposition te dem tum na thil ngani hei hi poi khop mai hatiang hi kan muzia thin ma se jing lama ka mu ka ti chu ni chu hei official resolution chu ni hemi he thili an lo tumruk zia chu voina hian ka soidu hey cabinet meeting minute nimina ka neyani hey amai dan tlang jar du lo reng ai cabinet ni som pathum me sang ni le som ni panga a he amendment adopt turian phalnan lo pedai to cabinet in tun PM sarkar cabinet hian ta hian member som pathum man kala chief minister le chief secretary tiam lo chon minister som pakhat ta hian an omani chuta an agenda number 1 chuni agenda number 1 a proposal for adoption of Forest Conservation Amendment Act 2023 Environment Forest and Climatic Change and decision a chuan approve ti ani me ya an approve kha enga tinge zir thei turin MLA te min peglo hey hi MLA te jalo na po pe chon ka ngai ro rel na tha he sarkari na du lo ti na ni he thil ni tun sarkarin ti lui tum na wanga thil ati ania intention tak ani remti anti lai kan lo ve wang khan remti kan ni lovania khongai takin zoram mi puite pon min riat sakse he resolution soi ve thei tur hian eng ma document pe kan ni lo eng ma riat tirna min pe ma lo chu wang chuan heta me ni som pathuma cabinet inan lo pass dai to ania wang hian intention tak ti tum nama se Mizoram mi puite a opposition MLA te thiam lo chantir tum na tela an mani in thiam chantir tum na tela thil ti ni ti he voin ya yan ka sei du a kha house khan lo en le ula house leader pulal du o ma khan sarkar masa a sang ni le som ni le pathuma o ogas ni som ni pan ni ta hin sia ke chuta chuan MNF sarkar khan adopt adu lova
kan pass puya ke po soi na sa kan ni e ati a amar chu tu na rules and on siam tha a ti na soya kan sarkar khan adopt adu lo nge mai a adopt du lo wa chu central po an lo thon thalawa eng ma ma an la lo wa ti na tu na hausa a thu soya khan soya ni ma se kan sarkar khan ma lo la chiang khom mai tu kina karon thlen tlai pha ka ti kha hei hi ka print le vek manani official resolution as passed by the Mizoram Legislative Assembly on 22nd August 2023 Commissioner and Secretary na sign ta hi kha resolution kha sign na nisom ni pariat August som sang ni som ni pathuma hei ni pa sani ni riat August Commissioner min signature ngein Chief Secretary Government of Mizoram official resolution hi Chief Secretary Commissioner and Secretary Mizoram Legislative Assembly Secretary atina thon phei ni hei a thon phei na copy ni chuwang chuan kan sarkar kha malamia lo angina soya dot chiang tak kha hau sa kha na soya ni chuan adang le kan sarkar khan Lok Sabha lo thon chiang khom mai hi tu kinaka print tharani hi an lo thon thamia lo ti kha dot hul gwalani hei hi ni som ni pariat oga sang ni som ni pathuma Commissioner and Secretary na sign heta hian true Secretary General Lok Sabha Secretariat 18 Parliament House New Delhi subject official resolution as requested by Rules 137 of the Rules Procedure of Conduct of Business in Mizoram Legislative Assembly, I am directed to forward herewith a copy of an official resolution moved by Sri T.J. Lalnumtuang, Minister of State, Environment, Forest and Climatic Change Department, which was discussed and adopted by the House unanimously during the 12th session of the 8th Mizoram Legislative Assembly held on 22nd August 2023 for information and necessary action. Kan sarkar khan athon thachiang ani hei hi enga tinge house do ta min be mai le chuan tur sarkar a hi chuanin Chief Minister te po an thu soi hi en zel ngai torin ngot chi po ni talove kan en fia zel lo chuan mi pui te hian e do thi kan lo lem do kang tia la oma chuwang chuan tun sarkar bi ka na chuan zoram mi pui te po in an thu soi hi a dikem ti proof ma chuan comment pek vak poi a la om le mai a ti te kha voina kan sei lang duwa voin ni ta chuan khamichin kha kan du tok mai ange kalo me